gabuk tu hanam dua nak pilih tu. Kawin macun bekado kata kafe tu. Kafe macun guru macun mon macun kerja undang-undang guru macun leket dan nom melapare leket dan nom limare bete uro kado pas setui. Anjan nak buka heboh kada wah. Kebut ini dia yakin buat kemunyan kurantara sakai. Dengan nak roy buat kemunyan. Dalam sama-sama daya juga harus saling kerja sama. Tidak boleh kerja makan tuan, makan teman. Kalau kerja makan teman, you takkan selamat dunia akhirat. Nyu dayahnya kabina dia tuh kebersamaan kita guru juga harus gempa beknya peng gobjo becut nah berkah gobjo becut dibagi dan ini kata berapa hai tunggu pengnya meyung tapi pengnya dia boleh gede aja pengnya dia boleh gede le tapi gabuk tu hanam dua nak pilih tu kan coba nendang berlepeng, tak boleh kopiah berlepeng, tak boleh bajeng berlepeng, tak boleh silong berlepeng, tak boleh muh berlepeng. Tapi anda harus ingat bahwa pengen lagi boleh tiap. Le tapi gabuk tu, hana kedua tu, glid, yang apa? Maka jika pembakan guru-guru payah jaga sih Pak satu lembaga. Karena kan punya guru anak kompak, anak ini juga anak kompak. Dia gubla kopi, yang guru-guru dia gubla kopi gede, balai bela beli. Itu nak gubla kopi leher bela beli hotel lagi.